But before no masishaya ingoma wasa mfethu and now ngiyaba really wena Durban Gogo TDK Cassettes ingoma ethi sayifuna lo mkili ingoma ethi liya umsebenzi wendoda ingoma yethu unamanga umsebenzi bana le ngoma bathi bayikapile ka ngidlala ngicabanga impilo abaye ngimusho ngegama ngithi bafethu ngithi mara ngiyakhumbula sishaya icela ukubika khona lo wathi mangene the way ipressure beyiba khona e-studio khona lo wayichamela ku DJ ukuthi uba uyazazi ngikubuza zami siyabonga ukhona uanele ukhona shuthi shuthi ngiyazi ukuthi la nokuqhoma amavesi sure angazi nobe bekabambe umchamo or ini and futhi nje besingekho away sitshela ukuthi emadodana and people start lekelata eli heavy uba lo ichamela heavy yabuthi shuthi bekayibambile vele ukuthi yazi abuye ngifuna noba ngathiwa futhi ngiyasho bafethu ngicela othi ufundise usubizi ukujiva or ubani bani asitshele ubani ufundise usubizi kuphi ngoba labantu laba bathola wonke ama dancer sopolishwe nje masokuya ngokuvuka and letwe umsebenzi onzima ama channel osusomizi unama channel then uvukane uyazi ngiyayithanda ke le fonta yake yona ubitha because it goes back to lento bengisho ukuthi it's unfair South Africa